Karbi Anglong Talawe Rangkang Karbi Junel Festival among we kijam. Dowanat hak Durga Arnam Pikapang Nipen Karbi Anglong alongta Durga Puja Katalona mo kideng. Meghalaya Ribhoi District along Kechengsi Zonal Karbi Youth Festival Katalon Ponjia Phan Katesik. Kardom Pinikarbi Prime Tam Abirta along pen Nelisami Raniti Mumpi. Tangti Pinikarbi Prime Tam Abirta Ang Ton pen Arjuik ha. Lapu Havar Karbi Rislim So Rongaje Halapu Durga Puja Katalona Mongwe Karbi Anglong Talawe Rangkang Kejam. Hin arong aje Katalon kacipate awar mon hemlong thu nang letanglong. Ningkreng hut Katalon arong aje Durga Puja lapen thongke pangdeng. Havar Karbi risunim sorong aje mati Zonal Karbi Youth Festival amongwe ahawartin along nang letanglong. Karbi Anglong angkang Inkoira Trok MSC Constituency tinalong anparta Dima Hasao Meghalaya lapen Kamrup along rihei huelong. Havar Karbi risunim sorong aje Katalon jiaphan arni ing Hongkok ancholo. Karbi Cultural Society Tiripia May Penta Havar Karbi Risonim Sorongaje Katalon Awarmon Kamunthiji Aphan Karbi Cultural Society Abang Photumaphan Aphading Pikpontanglo Karbi Anglong alongta Dowana Thak Durga Arnam Piak Kumlin Kapang Nipen Durga Puja Mate Durga Arnam Piak Phan Ke Thok Lapen Kang Duk Kardom Pangcheng Pontanglo Meghalaya Ribhoi District alongta Meghalaya Karbi Cultural Society atumpen Kechengsi Zonal Karbi Youth Festival Katalon Ponjia Phan Kachesik Kachedang Ponboma Birta Nangle Meghalaya Ribhoi District angkang kido Akarbi atumpenta Kechengsi ZKYF Katalon Ponjia Phan Chisik Chedang Ponbomlo Havar Karbi Risunim Sorongaji Meghalaya Karbi Cultural Society atumpenta Meghalaya longkido Akarbi Doan atumpen Rongaji arni Ritnong Chingdi Pendanglok Lunbari Malun Heihui Kikan Kachipati Dunjia Phan Atirang Tina Tumpenta Kikan Charlie Pon Bomlok Kikan Kachali Bom Lapen Rongaji Kipi Dujia Long Pramalong Pen Nangkapachini Dunalam Thi Arjusina. First of all, I would like to thank the Cat News for coming today. My name is Korbarinti and I'm one of the members of this KSS dance group. We have practiced this dance about 4 days now. So the preparation is really going well. The guys are really doing well, and we are really excited to perform this dance on the 4th and on the 3rd and 4th of this coming festival. Fang ke kardom lo, nilimen ke munjur rumpi, niliki klub akam ke trisural lo la umrang unit para si niliki cirono pala KYF fast KYF ke miat si klempok si ciron do kardom. Oke, jauh lo sir. Tanang lipan tanta. Tang si ke tang kacing hon kardom aja lah. Kalau limen ke rolling star ini di KCS Meghalaya Trishral non kiwangji Karbi Festival ini ningkang fisik Cidang lo si li Meghalaya kita tumaan ta ning arong ning isi pensi so fisik Cidang cengpon lo si non sketri atau hai do langkan si ni alam dong ya Ning arong parpik lo nalaba apor pining nalasan son riso nimso arong aje kaispate dunyi nanda Meghalaya along ri leke pining si first KYF Karbi riso nimso a festival Kechengsi kaispate lang nasi unan kado kawe nonla kikem kira sta chisik sidang lo napen ning thelo bagado kawe a program non kispate ponji anta pachok pa chun ponuni si ning thelo napen lagado kawe units along ta non la items la events kispate events ta siwan thebo usining haneng thelo bagado kawe ta neng arong pensi lang lita da nang stong dun bo si neng thelo la si
aningkan guang kidam tang aningkan seperti dun non deder lo non KYF kado gawe lang lam thete pining abang sing nengkan thomkep angdeng lo stada Meghalaya bang ke pining si kicing don lang la si neng rong parpik la si neng chelo ba kado gawe ta program abang mesenyi pusi neng chelo Meghalaya kado gawe amka unit krithom do la si la krithom unit anta kado gawe la spate dun dat isi neng chelo la pen la don rap aman kido abang ta taram thedo non la MLA MDC local MLA MDC non da Riboy district along lapen la parta NGOs don rap apeng man apeng kido abang taram thedo lapen nengha lo bakar biang long penta non la KCS central body penta nang kilang nang ki ridu na bang ta nonda anta nang stong dunya si lama julong do sineng rong parpik non la ba panta nasi kado gawe non la Meghalaya along kado gawe karbita nang stong dun taibo tebok tere lapen kehlo arong tado non la Jaintia Hills dona boy arong do East Jaintia West Jaintia kado gawe kuhin ta karbi arong do ulang Meghalaya along hali karbi kidodun sila majid ta neng arong u peneng abang ke kado gawe karbi stong tailo nasi lagi isi a platform neng kang sam a platform lo ili jutang jubat kesirim kesibat apen neng rong do neng theu ba kado gawe ta program la mesen si pacun bo pusi si hirjume arnam phanta chohang lo kado gawe program la arnam irapen si kado gawe ta pacun unbo pusi la si kado gawe ithetu anai pui bangke kado gawe la zonal festival KYF zonal festival kidoan 30-40 zonal dot hal kado gawe ala Arunachal lapen la karbi anglong ta do zonal festival da Meghalaya zon penta hirjume piduno la kado gawe ta mesen program kepecok pacunia phan jorolo kardom Thengpi thengprang henlo monit monora chethe lasi anutin sita me thengpi thengprang ke raikom akenang sot lapen kapang jok akenang sot anparta thengpi ke kapachi hunga pora hot aron repen thengpi kang ho ke pona tuma phan dokmoka forest western range atum kai keta kachirok tok pen ke dua jok thengpi kang ho ke pon amotor kinep dunlong abirta nangle Dokmuka Forest Western Range ke parlo denarong jong thunga hawar pen ihum Tata Mobile AS24C 5401 amotor doboka na thuki dam bom aporhut Dokmuka Forest Western Range tum chirok tok pen ki dojo ada por phai kri sira achiti maporhut bithilangso adai hansia rongalong thingpi kam huki pona motor innam rai ko masai khya tumari den kachina bom sila bang sogari ke long pon nil tum information kelong pen ni tum ladak bang phitlo lapu khobor kelong pen atenge jongthung men se gari bang bompu ase information kelong pen ni tum dak lapu bang si gari da chetong lo to lapu nil tum phana theklong nil tum gari na theklong pen amui tum driver tum angke kat lablo gari pasang kok se achar pen kat lablo lase gari ban long lo si spondet ba gari non bang te gari arlo pc long pon sarang le gari arlo la bang theng pc ke long pon dak emsal pu species adi emsal la si ke long pon quantity bag long pon la 40 cft bag di ante non nang le tum la so gari ben theng pi nang tum pc tin chong ma devi mon pon non ba non bang ke la si spondet po ni tum la range office spondet pa la bang ke la se la dak ni tum arana teng ben check lempo si spondet pa la bang Antela tumhana ho kang sai ji phanang li tum hin mun pila deng pon aho kang sai mane non nili tumang munit ritar lip nang kok la so agari malik kuma si kebek kuma si kechokle ma lahai bang ni tum ritar lip nang kok la si non mat kya munit tumai kat lablo sami ni tum prabjin ben ritar lebi phansin ni tum bori pon Karbiang long along ta thengpi thengprang non puanta kang hwatum thengpi kerot ington telang Dolamara Forest Range along ICF Proholat Kropen thengpi thengprang kanghu ington veknang jipusi along ten abida phantame keton kelang RD kipi ponji katarli ponji po phan kapin khat pona tengpen forest sub bitin along tame un anke keton kelang asthai klempon bomlo
Lason si keton kilang kipidu konbom apor rong mongwe forest sabidalong ain charge mati beat officer long derson tiron lapen rupon tirang dolamara range pen homen saikia longkiri milik lapen AFPF anparta staff atumpen pen chelang si patrolling kidam bom apor hut thengpi kirot tangbi o thekdam longsi tongsikot pen athengpi forest sai heman bando Komada tumtom thengpi kerot kang huloni laki nonamat tang thek ponlong lilang pusi berta reptonlong. Ini tumpini longni atin ben si to recover lo. Isi bangke let sana poka tado pro let terong matan isi bangke Paniram tong. Oke, langsung hingpi minimum ko anak kibis do isa. Minimum lah ini for recovery tarum tat betul lah approximately 200 kb wale. 200 kibis. Kopi hingpi lasar lagi. Emsang. Sela. Kalau chip lo. Hiti pini nilong jo pono pute ko an la ador long igi. Market valuation bangke approximately pute 1 lakh 1 lakh bahadi lah ke aret si ka non tise kapra pot sampai ini assumption nam lo 1 lakh baht doji market value bangke. Kenang deh. Nanti nang tum langsung hingpi kilong dam lagi nang tum ko mane information langsung tong dopen ma nang tum on duty kasi kilong am lo. Nili tum non ekiden ke ini mara sabso adit long mai de duty hardly one week itu gitu maju ajuan dia san di dampo apa son hasil itu mesonda siali dulu he itu second source lo sampai itu arlo dam lo maka naso lo kan itu da backup and staff lo itu siap battalion itu ada ni siap dan instruction strict itu masih strict lo nama ke data hai itu so potensi itu dam lo so dam tank ban to we itu answer dia pen around 10:30 malam pen itu madar dam lo sitame oson ne ala tumta kangku tumta golong pon amat itu to wege muna sampai ke daba aku itu dan staff dan malu dulu itu based on specific information from ACS officer Porlat Pro আমি পূজাৰ আগত এইটো পেট্ৰলিং কৰিছোঁ আৰু ইনফৰমেশ্যনৰ মতে ইয়াত বহুত ইলিগেল হৈ আছে আৰু আপোনাৰ পথৰি বিট অফিচাৰ আমি মিলি চবেই এটা অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু এইটো 200 kV মান এমচালবিলাক আমি পাইছোঁ আৰু এইটো গোটেইটো বিট অফিচাৰে চিজ কৰিব আৰু অন্য এমচালৰ বাহিৰে অন্য কি কাৰ্ড নাই খালি এইটোৱে পাইছোঁ চব এইটোৱে পাইছোঁ আৰু বেলেগ এতিয়া আৰু আপোনালোকে সেই মিছনটো মানে সেই অপাৰেশ্যনটো আপোনালোকে চলি থাকিবনে আৰু এইটো একদম কণ্টিনিউ থাকিব এতিয়া আপোনালোকে সেই কোনটো ৰেঞ্জৰ আমি হেৰি পৰা দলামাৰা ৰেঞ্জৰ পৰা বেকআপ দিছোঁ দলামাৰা ৰেঞ্জৰ পৰা থেংক ইউ Langhempi Village Committee atumpen patra pipongsi Langhempi angkang atokano along kapang tira sai kedenga birta perang ke pen card news asai hemalo birta nang pali Langhempi arong laki nijang karbiang long pen meghala ahoy along kedo arong supia sonlo labangso arong along rong thongkep susia rong ara tumapan kaching room adimlo lasi rong alon kedo nangji lapen kang thirjir nangji apan Langhempi Village Committee atumpen mathasi kapang thirasai bang pharoi si susiara latum chingrum pen kapang thirasai kireng pona berta longdun aningkan bang ki Mahatma Gandhi amahang ke thegarni mate Gandhi Jayanti ani pen pache tondun si Gandhi ji amahang ke thegarni katalona jai mexitami dengpon bonta pining aningkan Gandhi Jayanti ke bhomkurani chaklo kamatsi prechiklo niphai siarni si radasai dengponang koklupusi LVC akongchun bang Anthony Teron ahin pet pherangke tumaphan pachini dot Radasai kideng ponbom laki kidantang surihini ra krip ho pennon surihini ra inquire hini aningkanan paplet flipin pensi deng ponbom ru pusi birta rutullo Back pini Langhempi orang along aningkan wang ason LVC mana Langhempi Village Committee pen labang surah social work mana rada kami klaim bang dakrong along bang hey bang clear ya pan itu mas siding lo pini kali isi Oktober suri ni yang tor ini sila bang surah kami klaim lagi ni tumrong ang se kapang clear lagi anutin atum panta kang clear tayong se itum duk ulang te ipan mu te meji lapen tumrong rup ang se kapi me kapang jangi kapang clear lagi apang ki masai ke mendo non pini yang lai kami klaim kali labang so kam demi klaim bon ke labang so committee LVC pen itum
pangceng pon 2015 dan anu itu pangceng peneng anlo 2022 ini hari sampai ani kalwang ason sini pangceng manlo oke kandi jayanti dari sini ani sini tuh Oktober itu pangceng pon bastane debar puri lo apa sini company dari sini lemrong lapen pinidak bang tuan lo lihat pai setong pon dan apa ini kemudian di kami klaim lah bahasa sosial wakalo nanti tong dulu lagi harus sirap pakai dok. Taktinon malam so parapan dir tang mo ington eksena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদিবেটো কমলাৰটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। Dihena mopit puthot birta long bang thuik long. Kidam tang chiti ni phain kora trok CR ni pen Same Langso mini stadium along Same Langso Sport Association la pen Teron family atum pen chepater pipong si Karlitang Kanya Teron Kaverong pipi la pen kaku bepi atum amen pen Ingdeng hini Summer League Men's Football Tournament angdung kiti kapathu mesen pen kapachun pona birta nangle. Angdung kiti kapathu ponalong alhi serpoman pen Same Langso Town Committee Chairman Robinson Rongpi chetongdun. Lapen alhi aman pen Same Langso Lems Chairman Barim Sar Singh Tokbi lapen Surjo Teron atum pen danglok pen nangan man pen kidu apang pubang fiatum chetongdun. Angdung kiti kapathu pona teron atum lake Beterang FC lapen Banpur FC atumang bongsi pathu ponlo. Kapathu bo mapora hut Beterang FC lapen Banpur FC atum kapathu kache dai koyajok penalty pensi Beterang FC atum chepahai ponlo. Same Langso Sport Association ameipu Raju Beg lapen Kongchun bang Rukasen rong pharatom pen Same Langso hawaralong kapathu anat an sose aprang keja ponthu bom jia phan setame than pachini ponsi pining surihini ra ingkora hini aningkan apharman Same Langso Football League mesen pen pachun po. Ini ke final mate andung iti ingdeng hini sama Football League Tournament na bangso ini ke andung iti mate final lo na bangso ini final lo match lo itu aluhi manpeng aluhi na itu ngondo chief guest Sir Robinson Rongpi Same Langso Town Committee Chairman alang linai tong lo la penesona thasi ada kadu kawe manpeng itu aluhi tum chu phateng banai tong pensi pini la bangso final match abang ken tum mesen pen ing samjin ben tum chun ponlo Dokmuka Police Station Kaparlo Chiti Nipa Isiarni Langhin Itapara Arongamekar Sonilar Daimari Asopo Anjola Daimari Kititang Arpum Dhupgori Digolpara Aroyalong Kelong Phirangke tumten Raikomsai khia tumaphan Karju hut kapachini pona tengki Anjola Daimari Arta Ningkaning Koirapho Alangi Epilepsia ki soki duko ka joksi Patoya Jopor Manghu Mangram mati Damthap Damtro amat Kopai kilang wajok Langroyalong Jangdam Chokamat Afram Damnang Juilong Lasi non amat Tongsikot pen Dokmoka Raikomsai khia tumpen Chipare ding ponsi Postmortem ki klenji aphan Difu Medical College and Hospital along an ki pona beta riptunlang ঘটনাটো মানে আমি সংবাদ পালোঁ যে এইটো জেগাটোৰ নাম কি আছিলে ধূপগুৰি দীঘলপাৰাৰ আপোনাৰ এটা নালাত এজন মৃতদেহ উপঙি আছে তাৰপিছত আহিলোঁ আহি পেলাই চালোঁহি চাই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ আহিলে তেখেতসকলে ক'লে যে ইটাভাটাৰ ল'ৰা হ'ব লাগে সেই সংক্ৰান্তে আমি ইটাভাটাত তেওঁ অভিভাৱকক খবৰ দিয়া হ'ল তেখেতসকল আহিলে তেখেতৰ দেউতাক আহিলে তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম সুনীলাল দৈমাৰী আৰু মৃত তেওঁৰ ল'ৰাটো অলপ দিনৰ পৰা মানসিক ৰোগত ভুগি আছিল তেওঁ মেকি বেমাৰো আছিলে দেউতাকে কোৱা বোলে বহুদিন চিকিৎসা কৰিলে চিকিৎসা হোৱা নাই
যোৱাকালি দিনৰ 10 বজাৰ পৰা তেওঁ মানে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল ঘৰৰ পৰা আৰু আজি এতিয়া স্থানীয় লোকে আমাক অৱগত কৰাত আমি আহিলোঁ আহি পেলাই দেখা পালোহি আৰু ঘৰৰ তেখেতৰ দেউতাক আহিল তেখেতৰ ভায়েক আহিলে আৰু ৰাইজৰ সহযোগত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আমি বাকী কামখিনি এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াখিনি আমি আইনী প্ৰক্ৰিয়াখিনি কৰিম এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম আঞ্জুলাল দৈমাৰী 25 বছৰ তেওঁ কাণমেৰি বিয়া পতা নাই Tang dipini karpi pran tu mabiyota bangkela ponsi kangton iklo do me thak me kurwang thu